Warrior Prophet Gideon Ofori Esiedu Udumu Jetugu. Eke Osofo Pedumebiem. Ya enra yese tinkombo downfall no. Ai tinkoma dia. Somanin karamani so mumra mejimi. For your information, Osofo we minim se woni tumi, woni para minimum. Woye makwala, wa be ya sori ama mepen. Woye makwala. Uba me hodie na obeye azan, adwuma na abeye. Meka no kura kire wo. So what ye mimi told me insuro wo nne mi insuro china because minimum sem paracetamol korano woni bi ade a wo yaza ye hihye adwuma ntu obi so mami ndi oba mami ene oba na mi record no na me fan blackmail ni nyini sika enu na de enu de wo ye master wo na mi bisa wo a wo sunsum sori eye wo de enti ye nto nyomo mfra wo Ghana hanom no na wo papa ye sunsum sori ne satem na wen ena na wudi ben yokwachi because ben yoko ne teteo wuso papa yudifuo ba ben yoko ne teteo kwase yampani jimifuo 32 years boy kurasini small boy ben yoko sofu ben yoko ne teteo wufri ben yoko ho ena wukọ kwasi sapon ho wufri kwasi sapon ho no ena wukọ ji lady na no wo Kumase no ayefa ne sen kofoodua herita ukoji herita sorry edi twitwa nkukọ edi ko hye herita mpase se osom bosom hwan ne nim wokromu ano kurasini gegentwie jimifuo small boy Ghanafuo ene binum anim miye nti wo kwase yampani wo be yeden omo beji wadi yede yemu bi wo honom a kwase ya wo yenim jimifuo ohunte ha wo titimire mu nka edu yi musuo egu abosomso se de wote no waye puru ti se wo sono no nka titimire mu yedu yi musuo egu abosomso enome edie na wo ye wo papa wo papa dome ho edie na wo ye wo papa sori kura obi na ehede ma no ba wo fro ho so yesunsun so de sofo aboa wo de fa wo jibie no kwase abra na nkyere nwura mu ono efi a wasisi nyina ye ma sika ema na asisi se efie na ma Emma ene sisi efie no blackmailia sunsun sori sofo a wo blackmail nipa sunsun sori sofo a wo blackmail nipa eju o majapade kwase yampani ye de ya bere nya no eno ne yikita eno na wo huna na ehyewo de ye nya bere nya no eno ne kita yen eno ti na wo huna na wo nsunu ehyew ni birefuo wani bere ade am wani bere wo papa eyere twe kwase die na call no papa ntam a papa bowdua won so papa dua bonanya because papa bowdua se etwe so na obi wuada ampa so eno ana wo ye wadi mojafra eno me sofo a obi apo wabusuafo kora po wabusuafo apo ajo maame ante koto na ne bedi wachi because onya kakredi aboa kurasini Oyo from say me yesunsun salesafo me ya aboafa kwase no gimi efru bebe okoda Ghana na ehu su nipa kwase funua contractor ayi ma ya wonye nchia aboa wo pefem di aya nipa zan nchiro do hu twitwiri mpanifo no wo pefem e de aya zan kwase mpani ekoto semina 20 cedis ebe toma brochirefo 50 million aboa koto ntoma ewa okanshi ntoma 5 cedis ebe toma brochirefo 10,000 Ghana cedis aboa meni wonum anope wati kurasin yedwentwie hunte ho se bodam ni wonam a ne niema sense ho se bodam ni woni hwe woni tumi ben yok ne kosisapon ene tete wo papa wa bodua wo papa wa bodua wo papa dua bono eye dwuma 1990 papa bodua no dua bono gusu ye dwuma kwasem wabusuafo nyina apon enome ba meni wanum bi kurasini sofo